Oh, okay.
Okay, kalduan na suwos kewa paing kowos. Nga inge serletara pange. Wiya yang olutu. Tegin tresko. Tegin duan na sum. Tuwa naman siyerle, bahin ko kewa. Forget Kent, Washington, Bellingham. Del som dex no kofika. Paing, inge, tapan na fat si California, ang enda ka na nga. Wang del fat masani. Kasasalan ke. Del fat masani California. Ang ginlepia sunny California Bellingham. Shokta kadashin inte ngayon akfasrye program slash week na kewa. Ano nagusli ang dayining ngo. Sa asin yalime ko shon kosh malabang. Spela siya pa. Kadin dafel a gaston god. Gaston god in fakir kalikan na kadashwe. Vedget fast made up. Ina na bel na kewa. Inashwe do klasi lash. Katsuna yurin god. Siyak na tingin lash fast made. Na we ay ingin digin tresko. Nagusli ang ay siyak silang cash god kasi tingin lash. Kasi bro ay digin tresko. Gladly. Ay na, akkalemye lal damla siyerle ya, katakani, siyak lagi takani lara ke belsinge. Kat pashla yedong, kat mol si fan, kat lal Abraham, kat lal Isaac, kat lal Jacob. Kat siya sana ke lang si, sa pala mo sapla na finfela. Kat Kulo malap, damit saping isunpe, nakasiyas finen ko shraya. Kat kaksigin met mata lasing ikikek tamdan in elos. Inkain, sauklein, wiyak shukshukki, fiten lalfung isingi. Kulo malap, o God, kimet mata lasing elos. Tia sa fashik kinin kain, nenei, o kuku, kapek yohk. Usi, lishish na wawusi na sishmet, lom finen ko shraya. Kaya natalani. En we singen kat ekin bemet. Faket. Ekin papa. In wipe. Faket kaslom. Lasin met lem. Glomalap. Oh God. Esi vision. Komisyon niya. Irun siya wish. Katin kan witawi siya po. Faket kaslom. Mayen. Kusawa fele mawangan na sipel. Kaslom. Anitok mabatbat. Glomalap na sum. Imolash. Akkalemye en luo tolu treni we. Umayepe, ashwe. Akkalemye na shesh. La makatreni kel tu singe, ma yokshipe. Inka inak moul ye gaslom, inka in fakireli. Anak naso God, kat ngishe, kalan ngan madalom. Inka in kolyuck ki mana kewa makadashke. Ekat sifid be fak, lo malap na sum. Ke lang si kawilom na shesh ke kum spay mawin kulo si fan and doom. In the kamisya. In molikat la si masyesh. Kadinita la mala wolom. Ka kumesang nasil. Ak mo lagin kan katangla. Kelya katangla makluk na kewa. Kun lendolo. Ngel soak na yung in kan mata in their seat. Kemo lash. Babakalang kat kulamalap siyong kimayin kewa. Panang kipel. Inge ma. Pas matwiyash. Matayin na kanla. Pas matwiyash pangla. Pas matwiyash matayin na asyur. Ako akkalemye na shesh. Lakum sikat. Kat ka. Si fan na matekiek kaya. Usinge na litu. Suwoswos paye lom. Usin na shesh kadinta la character loma. Pange. Lela kadinita la. Wangin may. Akollah na shesh matlalal fungila. Kumausin nan ka suwos kadin kain mulkun. In kain karangin kat. Kimana kayo makataske. Ngikat ako lang fast na medokat. Kashikat. Mayente unmet si patlayan na. Away kuluklan bella. Mak. Foklena siya soksokin inge. Lela kaslomin kotaya. Mainge kewa. Akkalemye laban kalom. Katanglalom. Kikatakulan fast na medin fakir kikaslom kipasinge. Glomalap na sildam na sherle. Shaulal. Siya kumisyong ya vision singe yorol. Ingadin gain akilin. Akes makin yikat. La kaslom mo ke fan na o God. Kanak fon yikat legi an alal ke mo lash.
Again, makat nakangatleke, mayen kat sikat akfasrye suwos paye paye na kewa. Kinem, katfak Kulo malap. Hallelujah. Amen. Alışırlay, pain gom, Kulo malap ke moni op klom, vision lom, in gain, kasan gain fakirali kinengin, orik magan yak internet ke belsingi, ignisyan alfin ne wangin ke belsingi in gain, wiklac, in gain farakta, pele na kewal wiklac ke, yohk ke Tuesdays ngi gadasha, the Fridays ngil de gobe, awel aluspe, in gain, data yurun, sisyaw mong tati ke, enenu ke belsingi met lilimet lalain gain wi, gaini, somna yorek rolos in gain akkalemye, lalos ito malos ashke. Paing o yesi ma kasin golashke, ikan Tuesdays na kewa naging akkalemye nge, kataka in fake kanon wika, we fake ke kaslan God, in gain matake makaslan God, akkalemye na siya in gain kolyuck, napaldudang in sette, awal gostava, sulpataka, awsi, hour of worship, in gain na gain ipake kaslan God. Akollah malap na suwos na kewa, continually in gain wikat, in gain bragash, in gain the kausik siyak kikasha, wikat alutluti, kikasha lo wospeki, nunsin makospema, covenant partners in gain, mokle enenu, kain mainge mayen, wikuna kewa katitala, ash operating cost ke, kowos saukla mainge, lekshenik pena, wikat, in gain, tawish punrik malan kata. Kasala ka bangin kain aklin ko was kita kalusan. Pelang e flokon na naral damal sirle. Fineas ma si luoma. Esi tataka na sik. Ngake akkalemye mukena la mayuru ka pa. Ngakaksikin lakat mul misingin welal. Damal sirle in kan fakik kimulutut si maas misingya. Damal sirle pelang e flokon na room. Klamala. All right, take interest ko kung kulo tuwa penasum kulo ke kat osun beke ingal seinge ana ke ko stup shamnal take interest ko kede akfasrye may nunaklash na ke len tuwa yohk na Sanri ka bella ni tawian ana ko finlie take interest ko when go chime in when you see fit ana ko liele casting ko nata so si Sanri school el sinaligi sinaligi menak sinagi Sanri na ora para olu tu kuda sharam kun menak sinagi Sanri an paske on anagusli ng aske puklal Sam el gwen gusli Sam sa ko nga en kung lila aske window ngayon safla ng haba shrek masing kalit bangan si fesik de sham gimsing ba non go suwoslan ka at o die shkeya si fesik ashke sam sapta ya fos ikosh na gisinga ulan na ganon may nanaksing yok na sham gun in fallok na ke phosphate ngan fostol ke foson ko shan kung binliye really fostol ke on ko shan na diction na guess na sum le faga actes la David na ke fos ko ke fos singa ulan banga magtisham gun miseng yung sham gun fos tolu yena na shakta bel saying magtisham gun na pa ona ke take just ko akkalemye nga flokon alma take just ko by yening yung sham gun gaslan ka at fashion ye may osin go on gosh malen na miseng na alal fung ile finchak ka pa spelon ka pa gaslan akfasrye Ora kat flie magadak fashing wengen ma wiklac panakat flie manak aske website. Aske website la sho le meret lal fungi ke mershi pe la sho mersi katsu. E foko den arshi yening ngo aspe organization saye. En afkana ke alu la sho. Got min ash sipela tegi nga ama yelu to yutari
long lasing may sila alu sa si mga online nasikan mo ko le Malaklug si Pangan. alu sa si kante affect na le may to sham may to long si sham na oro katikan tak may da katikan na mit sham min pang marik may get cleansing may da sham may get cleansing if in yohk should be someone, if in my when should be mit someone, if in my akluke mit someone. Jacques de Flot nage spela so power kat website sa kan ta fact manak den kon ginash website sila. As kat fact kung masumpe nage. Sumpe nage liele me spela so mayen kung fini akaklemye in state level, the local authorities ko fini federal kung may na kumin matake akwak lalo san. Ours got registered in states though, California, Washington State, Hawaii. Now I have got registered urine IRS. Kalmeye pa, ligat mga non-profit organizations. Kalmeye pa, ana siya cash o may lo siya akfasrye na sin may ta kat ko in som na ke is cash o ngayon mayakar man na sin may. If may an ours nembos yung 501c3. Dahil ko nakalikat mo, may yan na kayo ka nila report tax. Ang kaya mo tax, titigin. Ano mo tax? Feedback kung file tax lo mo. Yan na kayo ka nila file revenue, ins and outs, revenues and expenses. IRS in it. I mean, IRS, dahil kipe, spell an IRS pa, dahil kipe, dahil pele. Kung vin business, kung ko moli employer tax lo man, dahil mo ispe manila, dahil kung vin moli, dahil naman dahil survive. Na IRS, dahil pangasiye mamayin niya 501c3. Na para kadash yineng finen Washington State they can just go world they can is ash if in ash cash mo kusli mo kus enen when fin mga paye po mag ash ashiros parang spela siya at ko na magin paye mo mga ashiros insang makorema enenu may na kishbin bella siya para katsuno some full blown na kaya mga nagtinusiya kaya siya ngayon they can just go kat fin nundut kigaslan ka at yun ang bagdan liyangan sayangan kat yun ba liyang manos liyang spiritual or ba liyang finances la siya may fact na kaya siya nga wala fact la kalim dari mayen mayta nget kefin truwa Tasakta katutut ki matchim selfa kum shanong gilash ka kinyan kashangan. Katigan nu team kay nakastan ka dinan pangan. Sang pe kashan nage matche in the plan kitchen fresh. Kadak katte sang plan kitchen dagat kasha example si ba nagi kashan ki pandemic ki sharoma. Angan si example ma kum sham kun yohk kengen. Nara Kulo sin kat ki sham silom kela yamet ke sham ke aluma ngamo ko ba sham bun ke maluti misenge la ngay kaksakin kat ke komisyong ya ka stronghold singe ke kastan ka din ko metala kat pa kom ito mo final judgment ki makadak fashion ngayon nara wanginelya yohk noises will always be there tasak tamasi ka din atala kat papa el rek magin kat na iplak kum kyan pa kadin na iplash kaya kat papa le akfasrye man kewa kinalala bakit na ashiken to my akfasrye amen kung katina kiten or kinela kiten na mo kinalala bakit na ashiken to akfasrye panglon ka lang they can just go pange fashion lang siya nakadila tu suke pumpain ko mo ila tuwe sana ko sibesingan pa skiyek lalalfung iloman kung malalfung kung finalalfung kung fast naman kung fast student dal ashawe
Nagsinsik siya pa, nakahit of a ka. At finde really gaslan God. Hello, pekita it's all Align with the word of eh, God. o ay pinag kanta tingin halong le kung machidal si mit basketball ka Chidel, yak yu ba kung machidal si mit yak yu ka basketball ka meso kung kaya eh, urak siya pa ito kung kaya ka the long mo, eh. along mo so kung di ba tayo talaga mga kung finge ito mas kung sisla bellum kung finge ito le megadel fact kung di sisla bellum gigaslan ka at good of akkalemye bukval son el akkalemye lemchis Christ elito pashen sip nato oye pe sip ne ito long nien pashen lemchis Christ mayene fo elos sisla pel yorol ange mas yohk ora ke gusto mo we got all you do akollah sin kat kowos gusto mo fata ka men sa single record ya gingen o gusto mo fata ka akollah sin kat kowos kewa shbela sha pa kiden tafela kastan katte we alu kattim take la life ung isung life ung shbela sha take kastan katin tafela paye taking ke Protestant. Absolutely. Nga ekin met het oude ke alu lashan si veben. Na kotte de ko charnum yining yung kunta ko wigat lalu. Mo, de ba nji besi. Si be yok singa pa kumin sukat. Maul manin maul ke shanlim Jesus Christ. Ikke forget vaccinen. Ang si, omle, at sign siya namang, gosh, neron Jesus. Gastan gat mo fa ka oingi. Kung ram ke, biya nga, pechela John el fak mo, shepherd siya ta, prosensip nadal. Kadel ta prosendalik nadal. Ngani kilam na wisum na ki, stadium ng charger amin, evin lost land, we, nadalik sindum, Boston with adaliksyon dum gas lang amo me ito pasel. Na yan si mga kita la kumayakilin porsyentaliksyon dum men kom el sam bela na kewa na nga fact analysis nga fin pa ke katta na yurin kata. Nga amda lang si fact mo nga ita ke kata sinsiyak sila ka pa kailita iya elita long yan porsyek. Oye, oye, katsin si Sabella. De bakin Kulo charger si Kulo nga kina fact stadium ma fin kom na sum na we ma. Nga wisom na gen lan siyok sabi dari. Dahil dan narela. Oh. Ako mga sisla. Lain na po. Saram kin team ko ma le siya mana sa to kasi saram kin offline le West Coast. in galam le siya Chargers team ko was nga wang San Diego. Tasakta in vlog na ge Manila clash pang si bela siya kote ginalu si finge ito ko gasan ka pang kinala siya kot fin siya kinala siya pagkiten tafel kastan God. Nag-program si nga yung nag-masters in divinity. Capstone program lo taking avan le asimus discipleship program sa ingin. Discipleship program sa nga pang masima ka aluwa kot mit life ngayon na kot na discipleship pa in tafala mo. Ang asa mga finja mo kapun may kachun madon chun man safla ngan kan share na sin may flash nga kewa ko finnet ko siya nga din ashpe may mga wi click sayef click rook click yep click follow click masel makatwig then mo or magin oya sing isang tafala pa mas yok siya but kan tafayak le kigasan kat mut mo kita kan matapat Egin mi faklum Tapos sila te, kalme ba, may tlasha te, na, si mga konayak in life o, mapinakikasin gol nga. Kadin na kadin, akatay na silos la mesi nga. In galem, mama si mga lutoy lagi kasin gola ba, met lulong lalgos, fasing lalgos kilongol. Som fakit kikaslan gat, peptay sila mo ito,
Amasisaf lagengan. Discipleship singan. Mayen bela pange. Makadenin na. Meshla imea. Out. Well, out. Setelani. Out. Kat kinawala introduction singan na sin elos sa mga dalye le ang katinaik ninenaluse. Finner kat or maging casting call online. Sibesingan pa casting call pa nunak sa may ikekla na sikpel sa mga akulangan fast na mitlag. Me palagasik ter magkina. Casting call para kat mga guessing sing word of knowledge. Word of knowledge, kung mga word of wisdom, word of knowledge. Word of knowledge, pang a private revelation. Kung try private revelation, kaya me pa, kaston ka, tigek na sin mate ka, mate general revelation, pa, nasin na kewa, kung may kunay general revelation, ashke pa pa. Na pagka with word of knowledge. Word of knowledge, mamay class yung dekan somlessly dekan siya lagi Bible of fact. Word of knowledge il fashwi gaslan kat yung sumusla. Na tingin Diyos ko, manilak na siya pangan na mising ngaklin na may siliw pa taga gaslan pangalos alik person do on assume loke kum taka wikat yang an paing kum kulan sibe use na elorebe points yung amoy linses na ke points kat fact na piyangan na ke got maasifan na in Christ. We are all one in Christ. Maasi yok sibe may tayo mo. Na tingin Diyos ko, ngayon sila, unsa ko, ang useng, kaya ang dalong, dumdan forsyeng, nadal shuwe kres, ay nilpa festalin, liya kung suko mga lut, kaya may o ngay sik na sik. Sa mga falben na kaya mga chamdram ko na, yohk na may nalakasing na. Unso ko ngayon kineta ko, di ko unso ko na nga siya tingin Diyos ko, at sa fakla, may fakto na unso ko na kat show niya man na. We got kaya unso ko nga.
Alright, kalonsugungan, kos lupshalak is kasake unsugan ta. Alle itangalye pa naman manunaklas nam singe. Ara kulana sum festalin ke talan mama kumurek makun insang pe akyok long lang kat o wala kat smakat pulakin pinganale. Tig interest ko kede fast namit na ke metigat susibe unsugungan ash may faculum yohk na Daw nafinan sila gulamalab din siya dalik si maon nga. dalyk sinay ba Vestalin manatol Krismalui shue Krismalui Na onso ko malya kala siya composer kaya. Chesamin Baxil Sasaki George Chesamin Special Tamote masya ka tamo sila nga talaga de effect mo dito daw ngan akkalemye na o yes nga. Dalik mo tayo siya factum nadal pa Christmas. out Outchap na yeka lagi 1972 elvinte junior si ka senior si yes nga. Na siya mga amda akilen siya pa siya pa leadership na siya lang siya siya ka instrument. In bed siya finan ko siya kita me o kan mukena rek maganyak lo mahalu ato ki sanggay na afakin lat lit na dar siya is watching dali mga akfasrye pa si kya nga witness siya na naki dahil pangan tamal sa sakiya nil may o elos kewa may ton elos na kata yakla pe on nga nga fakin na ki kaksyakin diyan ka tala siyam siyo klam nga rek magana arbi instrument kanin mange at son na matawe life cast slash on ma kum sila lang at sila nga kina fako yan sige umang si fakla kum demo ton si na kung vinmot ka nag-selection na ki on so kumam sila langan ki malutut si kim dawag ki kunakon ki manda yohk kel soop tala na tesis na ba na fall na ba ngalang si Kulo malap ki ipsingan na ki having said that siya ay mga alena may special ng askek mga kadin alena kain uplifty talik for talent ngay ka may molela mga yamin wikat penan fakikastan kat aye pe kowos mata ka wikat ipetsing sistal do ng set the loman in gan wikat ki hour of worship singe ikastan kat ma tamil sila lakulain kain lakin na siya skill to singe tamil sila nga pa mga faka mo nga tala you know you got a very good message ready for us Kulo festalin din ba pangan inendik sinadas kan ki onlalan ngalang sinapay liya onlal tamulasan mangan ki kumkan palala corazon sa gaslan magchamurang art lalo sa elos kain on na pa kin sielo sin kain sang la pa elos che around na may nakfal Kulo malap gima ngalo tayo laki o ya ki on makumskak pa selection ka may fact magtakayurungan alright take it ko kum gulag faxen kum di anigin le was o nang aktabela te take guide bela Mitgi nga sumna gimalan ka ta alle to washin siya. Men magat aşke elen meda ko len missing ko kat dai du at ash me simaro kada kada yurin ka at kada nag second cut second namtan siya. Na special mga abdong siya ginon nga pa un nga pa isang sarok la pa isang anawas la pa isang fukulye nanak Sarak is lamang ligum kuminkan loan nagigaslan ka. Kung di kan sakit ka na, okay, sure nagigaslan ka. Mayin, isamle, siyason sapta akfasrye kosh. In fact, may makul felo pasitan. Shock to. Kasi nga, hindi ka nahalikan. Hindi ka, mama lang silsila na paisik. Na shibesi nga fact nga pa nga kumpa gyatra na yurin ka ata katakata insiyas fikar karla
was liupsalat tingin just wel vakala tamala san tana unsugungan pakat fliain sang kol na naklash na misayeng imitlikat fash na mela. Tingin just kalash may vacuum mitlikat ngasho na gimita. Akshaf lalak metigum rak da yaluman. Mutafakla kunduni emma makumkangan. Anak min recurgideri emma. Fin liupsela on singen alaldamal asangenta. Upkran na kumalina palala el shikilen kain. Feel it, Pala kaske on my iljak na sishnen. Lekshin na usi o yesimakum describe akkalemye piang siya tamal sirle. Inkain lekshin na awiye matanin siyas. Nakimakat pange. Akollah paitle nakikipel singayin mo. Kat falet anayin wangin masi ran shinti kwel ka. Me anayin siype lang sikat check of kama. Pangan en si mga ki analysis nga ki ora na ki kung fact magi kumkang mas ki kuminema upkran na kumin ki kumwi word by word ki ilya kung sukungan na la. Oh my God, I can almost feel it. I can almost feel the word of God, the presence of God ki unsilal nga. Ay pa nakel tandel vestalin. Fact na ra ki mga katingkain me feel it. Parang samram kin corazon piya nga. Lamalap naman sila nga kina tronanin. All right. Well, tingin just kung kulo ke akataya singin faxingan. Nakada fash na mide na ke minnak fash na misingya. All right. Well, nagilaktam yung minnak sila kum na misingya aske uklan sam sap yeah for si kushtiga singa ulan. Minnak singin si fesi mas ang kashangan fa mo nununku suwos Leum God at the nununku suwos Leum God at the kulangan using ako min tagay ni kaya kumin mo ka ben liya mga asyam. Nununku suwos Leum God at the kung vinliye Sham kin ako min liksyon na kalim ke le memory tinga kan vi learned the first like ashwan first ikos gaskaw le ashmam ganesh islake paye ashta ko itangalye şüphelan. Vingelikşin ya tangalye na kum kulak na namet kum şigun rila na fon na sapta sigan le me ashmon ya. Tamitliga tikachona ke munanak singa ang sak sa shikipuksilal sam. Ko sapta singa. Kat kalam gele sam ash sanan met ma lamayak mo pasmosta samo. Lamayak mo siwingen pa asaf gayan sam nga tipin na idek kasi sumosla. Solomon il sumosla be ash pe iplal ke to Solomon. Ash pe iplal himan ko nagel Ethan ko nagel Hakai Zechariah Bible lang na nag-gas Latin kung kain gas el simlemit gas Hebrew na Belgium ay gas Hebrew langasik na nag-gas gas Greek pangan Belgium sumanya mo pangan el sumanya pangan Septuagint menurut makanya may tingawul insang langas na nag-gas Greek na manuscript alos script maging para alos ito le sesamos la sa amin ka alos eli pe kasaki ko sa amin li le sesamos la para kada sa amin fa mo el lamay yak mamata ko sil tikosin may na sama los kung fa ko na paye le sesamos la para los bangon mo el anonymous ko kada ba sisi na that mo el orphan Sam. Orphan kami ba wengin parents la. Did they get kalim le sesamos tan Sam na. Nasakta. Sam sa kulak nam singing. Sam sapta ya. El ko vindiye caption sing aska ngan le. Kung ako bin nagsan falok na ke fos tolu na ke fos on ko siya. Ke sapta ya. Then mo Glen magalam gele measurement yak na confession na sapta ikos na singawan sapta ikos na singawan el akkalemye mas mo nya sapta tolu na sapta on gosgan na kung vinliye
Angashakangan. Saptatu fakle mitlokalok elos flokle ipelma kumsikya. Elos patatle emise. Suwoswos paye innanon ko lo. Ako vinliele samsko samsaptaya il patatyang nake category sama nake lament. Kalmen lament pa samin asor suko pang katong ko matay maupelalos kasake samsko yohk na pa kung di na fostro lagi mo sa ko sharp ganyan le isram ko yohk na ke naman ko lang kata is so blind with Kulo. From the angle of the writer, the psalmist, din God, palakin mahupe, sumna yurin God siya kikashalal. Nabangan kung ka read Sam to the Samon Kosh. Kung finako la kung wiyaka tayo menak siya. Yok siya kung galim kile, may Sam to the Samon Kosh. Nakatrasyon na wiklac sabta itkoshan. Sabta fos itkos na ke fos sigaulan. Namlilang ka siya fos itkos na ke kalkoshan. Ngasham ngamdag akfasrye akataye lako. Na kung ngay flie fos ngay kumin malie sang caption na ke may nunak siya. Na kredvert na med kumdi kuslie med nunak sa ingel yohk na sham kun pa nga fact being ako man nagtin fallok na ke fostolyo na ke on ko siya. Ako siya David akkalemye Leum God paye makifan na pakoin akfasrye. Non ko suwoswos yohk na nasin elos sa mga asin maupe o ngay. May may sumusla may sumusla samsko il kena akkalemye Leum God pafal akfasrye metliki mana kewa mayen pa kulfelo nituk mabat. Almen fax pa mana ko kumdi nga spell si wen. Shock. Von der Leum God flätna pa kulfelo nituk mabat. Pabagasing omnipresent. Wengin matawag wengin safla Sibesyo fekya mo wengin safla ngan pa nukunya. Knowledge, human knowledge, kufla fliele katin elos kuflape fliele safla. Infinite, ilana eros kumagumdagan tatayeme kumdina safla. Infinite. Para kasing the infinite wisdom of God. Alam mo ba, when in safla yan, itolot God. Ako Samsung sa amin, may tan filial life ng ke Leum God may pakul fellow nituk mabat. David akkalemye mana yohk. Akkalemye ke mana yohk na ke inalan may ke molalos. Lama na ke elos sa mamatain kayo kapalakin mo. Ko may makayam del. Ko elos sa may tien ko inbugi suwos kasi. Sige mo ko faction na ke may makayam del. May or tina huna si. May nakamon ka na tayo mo eventually may tsaye mameta lama mo may kwenspe. Pangay Samsung ko na siya insang akay. May suwos sa Samsung akkalemye Leum God mukena. Pako insang nanon ko suwos ngayon. Wengan nanon ko suwos nanon ko sila God. Leum God makifan na pakanoro non ko suwos in oyepe dielos siya. Mafinde in karanganolos siya.
insang mama elos enen kumin lie faction ele Leum God pamaitsima lamayak ki sams ko inetayak la elpan nien molela wiklac nasin elos sama enen na shige ako din betalal fung kat usungat kat isungat yang nag sams ko in sams ko in kat pa met Samsung in fact na sis. Samsung in akkalemye na sis. Yohk na ke elya nasho. Na ke kung palakin mo kung di film sing. Ano yohk the social injustices. So sikat na sin mo ito. Na may palakin social injustices kan finelos matake akwaklan kat elos talilagin kat elos akos malan kat. Samsung ang may patat na fellows insang elos. Elos ashwayan. India mon kon la in akfasrye kat kung vinliye matawag job sila ngala. Samsung ang akkalemye kat Leum God sa pa fallen in akfasrye. Akfasrye in ngaysyak na si. Wengin masayak na ngaysyak na si. Sayan. Leum God magayfanda. Na akades na kengan pa force fos ikos na kasi kengan akkalemye. Yohk na fos singaw singan pa Leum God elpa nien molela. Elpa maitsi elpa kowos katsmay ese nien molela ka wiklac nasilos sama enen. Aro ke magomaske misenge. Le verkeer molela so na ke verkeer force slash finfel singe ko mas magataske kun isam. Isam sams ko ngale kat ifin isam le molela God conditional. Conditional in a sense that it comes with an if statement. Kung minsan programming computer ko kasi application mamamtawar magkingan kung fintanya po din si phone na tuman na masayoro. Kalme pa if statement support magkinyan programming apps ke phone na tuman. Ang if a click then do this. Diba nakimalon ka. Le kung fin akos malon ka at nakumipalakin insewo. Insewo pa ila pataan sin na kewa. Ba't nakapalakin insewo? If kat mata palakin fato, kat palakin ing kita kan momongke, kat palakin off patati yakin sewo ak shuk yen kat dawe ya pa nang ashfukun jak kan mata ace insewo ke. Pa ila nakapalakin. Shock to. Mas ka tram ko ngele. Ilusyo mata ke long slow si ven. Kat $4 elos. No ilusyo ma akos kat. Ilusyo mata ke malon kat. Kat panien molela wiklac sila selos. Yohk na nagepel mamaydayin nila. Na Samsung ko to kana si kuminci pa akes makiniya kumke mafelo usena sish. Paye sila lan maitse para elos patachang nagemalos ashke mising. You do today what others don't, so tomorrow you have what others don't. Aywa, kumar o mamising yesema may ta siyang araw may isang kashpe kumya na pel fashion ko lutugo pulakin may siwo. Tak na di akfasrye. At iba na iklang Samsung ko masimit but finnekun la sa katsing but finde sang akfasrye last on a sale ayan na upe then good bol kun Samsung ko. Para igesla shamlash mising kat tak na kat inin na. Kat ina kuten law and kuten ito na seka. Gden of Kaleseka at bakit sum nage enin alu ko matake gasan kan riti gasan kat proy na sigdan mo ito le il pa siya from the session. Men kat finti ay sam le setan ilawit. Setan ilawse enin ala siya ok depan na mo mayurin ka at kat finti ito le seka. Malan ka tayo ala kahalip.
alle kalem kuminta mata ka yuin ka malal sita na ita ko rik wuk mai rik salal del mana ke rik ash ka tashik seben zamalan ka ta ilta ko suwoswos alle kalem wedding ma wiklac ke malan ka na wiklac ko mo katiguin ka tashi katiguin okan la ma o katidala oyangan tiyan oyamadan ka sap ma pause mahta lasha na Samsung ko nga si kumising in akes makinig yung mga task kaya fin shock mo nga kumin loy nagigaslan ka then the read mo ka evan na o then sang ko yes kren mo isam na gaslan ka ta ko fushesh kot na para na upeo may ta ba kalasek may ta hindi is wala lang ka may sap ma osh nalaklan may ta los pan na mo paye los tie fast nalaklan oyelan kat kalong silan kat pata or bifas ka tagdan pulakin mo upeo mo siya Samsung ko na si kum sigin akes makinia kum ke mo lak kum again ka dashwe le